Gouverneur est là, représentant et président de la République. Donc, c'est une antenne ma président va voir ce Excellence, monsieur le gouverneur, petit Lomba Ouiza, Wamo Kasala Yekalu, Wapu. Mana kini wendo tena mwana yando maswali kilolo Rizidi Kilimulai sama hutala beno sama usuluna na population ya Mulu ya territoire ya Luizi. Umekuza na cadre ya itinérance ya Mulu sama usuluna na population ya Mulu sama kuzaba mambo ina tena kutoranger population ya Mulu. Sama kumona la condition de vie ina population ya Mulu tena kuvita. Sama pesa la solution sika na la solution ya malumanu tele pesa la solution ya malumanu sika na la solution ya Mulu tekinda mutekinda la solution tena la solution. Mais mutu waka mutekinza maboto pamba vyo imenata bisalu ina mazoni mukataka mbinga na territoire mutibaka umezaba ba problème ina tena kudéranger territoire ya Poto ki province ya Poto mazoni mutibaka yao mambo ina mitala Banvila Maza Courant bisalu et pour moyen na kutuwa kasema kusadi la bisana Poto kutumusaba kutumara kusabila Benuke la Kuza, Benuke Tambula, la ministre de Mulu. La ina ke Kuza samu na kulancer bisalu pendant la saison sèche, samu na maruta ketu ya dessert agricole. Maruta nina eke sarai, Manosi province na partenaire financier. La ina ke Kokilata, Banque mondiale, kutuwa na bakor na balu samba Kuza bisana kanzina. Mazuri mtamata wa action na kitu sana ni maelezo ya kitu yaka na problem pour salemata kwa secteur nzima yote na kutanama yake la kutanama kina tanwai mazuri mwa kaka ba solution alimedia msololaka na DG ya GR samba kuiza kukante situation hina ni kutaka presque 80% ya ba moyens Isaluna mazoni yake banda. Nuke shukula kasi ina be, umetua sika na umetua aya, umekuza mimena ta échantillon ya ba engin agricole. Engin ina ministre Mulu, kitana yake shukisa beno, kwa umage tike sadila, samu na kufacilite